Ka otloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifo ona o kgabane wa ditaba tsa Sesotho o tlisetsa ditaba tsa moraorao empa ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. You have always advocated for land, and now I'm giving you this responsibility. Speed up the process. Letona la mobu le ditaba tsa mahae Mzwane le Nyontso le shebane le mosebetsi wa ho kenya tshebetso molao o motjha wa kamoho ya mobu. Ditsebi tsa moruo di re ho saena setshwantsho sa molao wa ho amoha beng ba thepa ho ka nna ba le ditlamorao tse busula bakeng sa batsetedi. Dumelang baheso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho SABC 2 puong ya matsoho ke tsamaya le Augustine Letlalo. Ho saenwa ha molao wa mobu wa ho amoha mobu kapa thepa ke mopresidente Cyril Ramaphosa maobane ke o mong wa melao e bakileng dipuo di ana ofela jwalo ka molao wa NHI le wa Bela. Mmuso o re molao ona wa ho amoha mobu o hlakola wa 1975 le ho fana ka molao o tsamaisanang le molao wa motheo hore makala a mmuso a kgone ho nka thepa eo a hlokang ho isebedisa molemong wa baahi. I appointed a minister from another party that has always spoken about the land, and I've basically said to him, without putting his feet to the fire, I've said, you have always advocated for land, and now I'm giving you this responsibility. Speed up the process. And as it is now, he's started speeding up the process. Minister Nyoncho is speeding up the process, looking at title deeds that our people should get, and we are now going to speed that up. Mekga e meng ka ramuso kopanelo e tshosetsa ka ho nkela mopresidente makgotleng a dinyewe ka morao saena molao ona wa kamoho ya mobu. ANC e thuletsa qeto ena mopresidente le ha ona le maikutlo a reng ho saena melao e kang NHI le wa Bela ho bontsha sebete mopresidente ho kenya tshebetsong diqeto tsa ANC empa bahlophuli ba dipolitiki ba re sena ha se taba ya ho ba sebete ha mopresidente. Some of these moves that he has made, for instance, the expropriation bill, it has been in the making for 20 years, since 2004, when the ANC had 2/3 majority in South Africa, to pass it in one go, in one session, in one 5-year period, implement it and succeed with it. Now, it's a 40% ANC, it's a weak ANC. So to say that Ramaphosa is implementing ANC policies, it's a far-fetched idea. There's nothing bold about it. It could be the last kicks of a dying horse. Ama maikutlo a re molao ona ke teko e matla ho bona botsitso ka ra mmuso wa kopanelo. This could be a very good test to show as to whether our own leaders are able to sit around the table and agree. Throwing stones at each other might not be good for all, and it might also not be good for the GNU. Ka ho le leng ANC e bolela ha e batla ho kopana le mekga eo e ipolelang e lwanela tokolo ya motho e moso hore e tle e kgone ho etsa ditukiso ho molao wa motheo tabeng ena ya kabo ya mobu. Ho sa le jwalo ditsebi tsa moruo di re ho saena setshwantsho sa molao sa ho amoha beng ba thepa ho ka nna ba le ditlamorao tse busula ho batsetedi ka ha ba ngongoreha ka lebaka la ditokelo tsa tshireletso ya thepa. Ditsebi tsa moruo di re ho saenwa ha molao wa ho amoha beng ba thepa ya bona molemong wa baahi ho ka nna ho eba le ditlamorao tse busula ka ha batsetedi ba ngongoreha ka tshireletso ya ditokelo tsa ho ba le thepa. The new legislation about expropriation without compensation will make it easier for the government to expropriate property. This means that it will increase uncertainty for current investors and for future investors in South Africa. Ka ho le mme ga dipolitiki parlamenteng e hlaisitse maikutlo a fapaneng ka molao ona mo e meng e tshositseng ka ho makalla mmuso kgotla. It is a direct attack on the constitutional rights of South Africans. We have obtained a legal opinion that the expropriation bill is unconstitutional.
Freedom Front Plus e re mopresidente ha a buisana le bomphato ba eba mmuso wa naha wa kopanelo ha a saena setshwantsho sena ho ba molao ha mopresidente na a re o ikamahantse le molao wa motheo. The Freedom Front Plus has always objected against this principle, and we believe that it is unconstitutional. ACDP e re swabileng go feta molomo hore ebe mopresidente o saenetse molao ona le ha ho ina le maikutlo a mangata a kganyetso. Whilst supporting restitution with full compensation, we have consistently opposed expropriation of property without compensation. Caucus ya ANC e sireleditse molao ona ka hore mopresidente o latetse mohato o nepaetseng. Those who have taken a position that they are going to court and challenge the bill, we are of the view that their action is intended to keep the status quo. EFF e re ke fela ho fetolwa ha karolo ya bo 25 ya molao wa motheo ho tla rarolla pharela ya naha ena ya mobu. Moipejana re kopile maikutlo a hao mabapi le molao o dumelang mmuso ho amoha beng ba thepa ba se molaong thepa hore o e sebedise molemong wa baahi. Mme potso ya rona ka jeno ke hore kutlwiso ya hao ke efe ka molao ona, maikutlo a hao ke ana a latela. Ho Facebook Mokgele Hlapane o re yena o ananela qeto ena ya mmuso ebile o utlwisisa hantle hore ho tla latelwa molao ho nka thepa e nkilweng ho beng ba yona ka tsela e fosahetseng. Amos Lehodi o re ke nnete batho bao ba ropilweng ka nako ya kgethollo ha ba newe seo e leng sa bona. Isaac Nkomo yena o re ha o utlwisisi hantle hore o etsala eng empa haeba seo se tswela baahi molemo o dumelana le sona. Moirele boela maikutlo a hao ka mehlahle. Ho sa le jwalo pejana mosebetsi mmoho le nna e leng Lebeko Seleso o buisane le setsebi sa molao ka taba ena mme puisano ya bona e tsamaile tjena. Ha ke lebohe ho mosebetsi mmoho ho manolla sepheo sa maikemisetso a molao ona re buisana le setsebi ditabeng tsa molao e leng Matjhini Motlou. Ntate Motlou ra o amola ditabeng tsa Sesotho. Khotso ngwana mme. Ha re tla le mona ha ile hantle molao o shebile re o tswele mamolemo. Molao ona o shebile hore o tswele molemo setjhaba. Ha ona ba bang ba ile hore ba tla una ntle le ha ile hore mobu o ileng hore o shebuwe ke mobu e leng hore o tlo tswela setjhaba molemo. Mme ha eba ile hore hona le mobu o jwalo kapa lefatshe le jwalo le leng hore mmuso ebe ke mmuso wa lehae kapa mmuso wa province kapa wa naha o thontse kapa o shebile hore ke lefatshe kapa mobu o tla tswela setjhaba molemo ke mo e leng hore ha ba ile hore hona le eo e leng hore ona ke yena monga sebaka ka mora hore ba etse dipatlisiso ke mo e leng hore ba tla kena dipuisanong tsa hore a nehelane ka mobu ona kapa lefatshe lena jwale ke mobu e leng hore o tlo tswela setjhaba molemo. Na qetellong re ka fumana hona le batho ba reng ke diphofu ka ba lahlehetswe ka lebaka la molao. Ba teng o sontso utlwa le rata se sentse le ba teng go tswa ho mekga e meng ya dipolitiki hahololo re shebile mekga e leng hore ke mekga ya ba basweu ba ile hore ba bona ile hore molao ona o tlo thunthetsa ditokelo tsa bona empa tla hlokomela hore molao ona o ipapisitse haholo le molaotheo re shebile karolo ya 25 le karolwana ya bobedi ya yona jwale ba bona e le hore ba tlo iphephetsa ka baka la hore molao ona o thunthetsa ditokelo tsa bona tsa hore ba be le lefatshe kapa le mobu. Na ha re sheba jwalo ka o bua ka mekga e bang e batla ho kenya taba e mahotle ka dinyewe na ba hlile bana le nyewe mo ka mokgwa ke sekasekang taba ena ka teng le kgahlamelo ena le yona molaong tla hlokomela hore ha re sheba nalane ha ona hore re ka sheba ra sebetsa ka taba ya mobu kapa ya lefatshe re sa shebe nalane hore e tswa kae o tla hlokomela hore ntse re na le melao e mmedi e leng hore e tsamaisa hore batho ba fumane lefatshe kapa mobu wa bona mme ha iso phepetswe melao eo jwale molao ona le ona o ntso ipapisitse le molao
le melao ena e teng e mebedi e le hore e sentse le tshebetsong. Ga ena e line ke DA le FF plus ho mmeng ke karolo ya mmuso wa kopanelo se bolela eng ka mmuso wa kopanelo ka bokguswanyana ke tlo tlisa haholo dikgotlakgotlano hoba ka hlokomela hore ke molao e leng hore ha e sale ba bohanyetsi ba ntse ba le kgahlano le molao ona jwale ka hore molao ona o so tekenetswe mme o so kene tshebetsong sena se tlo tlisa dikgohlano haholo ka hare ho mmuso ona wa kopanelo. Tate Motlou a ke le bue ka nako ya hao e mmohi ke setsibi ditabeng tsa molao e le Matjhini Motlou jwale ke kgutlela ho Sediso. Ke le buile haholo Kgabane mo iharatele pele ka ditaba tseo re hlophiseditseng tsona phirimaneng ena le baetapele ba bangata ba mebuso ba fitilwe ke seboka sa monongwaha sa forum ya lefatshe ya moruo Davos naheng ya Switzerland ke baeti ba dikete tse 3 ba bileng ho sona. Afrika Borwa e ntse e tswela pele o itseka hore e be le kabelo ditherisanong tsa bohlokwa tsa dinaha tsa lefatshe le ha e bonwa e ka ya fokola moruong. Afrika Borwa e theile sehlopha se matla sa bawebi sa le matona se tla etellwa pele ke mopresidente Cyril Ramaphosa ho leba ditherisanong tsohle tsa bohlokwa lefatshe ka bophara. We've had a hugely successful tour here at the World Economic Forum. We've had the opportunity to address the World Economic Forum, as in business leaders, government leaders, heads of state, about our G20 presidency, where we outlined our objectives with regard to the theme of the World of the G20 in South Africa, in Johannesburg this year. We've met with various businesses, a lot of them located in South Africa. They've got investments in South Africa, multinational companies, and these range from Anglo-American to DPAs to countries that have expressed appetite to invest in the country. We have met with the Mittal family, the chairman of ArcelorMittal, both as ministers, the three ministers, Minister of Trade, Industry and Competition, Minister of Finance, Minister of Energy and Electricity. And we had discussions that said, how do we begin solving the problems that we have? Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC2 mo ire hatela pele. Lekgotla la boitshwaro la bahlodi le phethetso mamela bopaki ba mongodi wa bahlodi Andiswa Mengo. Hloho ya bahlodi e senyebile mejafatsi e leng Bernard Ngwepe o qadile dibeke tse pedi tse fitileng ho fuputsa tletlebo ya pele ya tlhekefetso ya thobalano lekgotleng la boahlodi la Afrika Borwa. Mengo o qadile matsatsi a pele a tsheletseng a fana ka bopaki ba tlhekefetso ya thobalano eo a ifumaneng ka mokgwa dipuisano tsa WhatsApp le dipolelo tsa thobalano tseo di tlalewang ha di supa ha ane a di arolelana le hloho ya baahlodi e leng Selby Mbenenge. Mengo o ile a hlongwa dipotso tse thata ke leqwetha la Mbenenge e leng advocate Moses Khakhane. Nyewe ena e tla boela mamelo hape ho tloa ka la 5 ho fihlela ka la 16 Motsheanong monongwaha. Komiti ya Phethahatso ya ANC e tla tshwara seboka sa yona se tsejwang ka hore ke lekgotla mafelong ana a beke mme diqeto tse tlang kuwa mona di tla ba le khahlamelo sebokeng sa mmuso bekeng e tlang. Mopresidente wa mokga Cyril Ramaphosa ke yena ya tla etella pele lekgotla ka morao tekena ditshwantsho tse 3 tsa molao tse kenyeletsang molao o dumellang mmuso ho nka thepa ho beng ba yona bao eseng ba molao. Dintlha tsa bohlokwa tseo ANC e tla di tshohla di kenyeletsa diphephetso tsa moruo tseo naha e tobaneng le tsona. Tebelo ke hore letona la ditjhelete Eno Godongwana le tla tshetlela seboka puo ka tseo naha e seng e kgonne ho di fihlella ditabeng tse mabapi le moruo wa naha. Komiti ya Phethahatso ya ANC e laetse letona la ditjhelete ho rala maano a tla ba le kabelo kgolong ya moruo. Ba lelapa la mosadi ya dilemo tse 20 a na le motsolemong ya hlokaetseng ka mora ho tswa mokatong wa bohlano wa sepetlele sa Robert Mangaliso Sobukwe se Kimberley provinceng ya Northern Cape ba batla dikarabo ho tswa ho lefapha la bophelo le sepetlele. Mofu o fetiseditswe sepetleleng sena ka mora ho ba le mahlaba a ka mora pelehi. Rakgadiwa ga ke o tshepile bothelezi ya garogileng pelo a re o retelelwa ke go amogela ka go tlhokafala setlhogo ga setlogolo sa gagwe
a re tiragalo eno e tlile go tsaya dingwaga di le dintsi pele a ka lebala. Buthelezi yo a tlogelang lesea la mosetsana o ne a na le ditoro tsa go ithutela dithuto tsa human resources. Rakgadi wa ga Buthelezi a re Buthelezi o na phela le lekau kwa Khathu mme ba lelapa ba ne ba sa itse gore kwa bookelong. Batho ba tlile mo go nna ka bo past 1 bone ba tlile ka tatulela mo go nna ba tla go ntatulela gore ngwanake o tlhokaetse ko hospital. Ba lelapa ba kgobokanya matlole gore Buthelezi a bolokiwe. Ke tswa nna ke sa itsholela la di sepe ngwana ndio ke ne ke mo sokolela ke tshela ka bench ke se kowa ka mpona ke ntse yana ke tshela ka grant ga gona opo o bereka mo lelapeng le. Lefapha la pholo mo Northern Cape la re mapodisi a batlisisa go tlhokafala ga Buthelezi. We have already indicated previously that no foul play is suspected, but we continue to cooperate with the police investigation and we will not comment any further until the investigation is concluded. Ba lelapa ba tshepa gore Mosamaria yo molemo o tla ba thusa gore ba kgone go boloka Buthelezi. Buthelezi o tlogela lesea la malatsi a le 9. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC mo motseng wa Lexi mo Kuruman mo Northern Cape. Boingodiso ba online ba baithuti ba selemo sa pele bo mathuleng a o phethelwa University ya Venda e Limpopo. University gona o amohela baithuti ba dikete tse 3,600 fela mme boingodiso bo ntse bo tsamaya ka thello. Ikwadiso ya baithuti ba ba ikwadisang kgetlo la ntlha e tswelela pele kwa University ya Venda. Bangwe ba baithuti ba re ba paletswe ke go ikwadisa ka ntlha ya mathata a le mmalwa. I came here to do a student card. They said we must wait for the system first until 2 o'clock so that they can assist us. My registration took so long until it got processed because I was affected by RPA first. I registered last year 2024 and then I was on the waiting list. Mo nakong e nngwe go tsogile dikgotlang kwa ntle ga dikgoro tsa university magareng ga mekgatlho ya sepolitiki ya baithuti ya SASCO le EFF Student Command. Khabagare bangwe ba baithuti ba paletse ke go thusiwa ka matlole a go tswa kwa setheo sa matlole sa NSFAS. Here in the University of Venda, we have got the majority of first entering students whom when they were applying for NSFAS, they applied the one for the college, not the one for the university. So when they come here, when they try to register, we found out the NSFAS is not available on the university, but it's in college. And then such students, we advise them to pay 5,000 because we couldn't link them. Tsamaiso ya Univen ya re baithuti ba fetang dikete tse 2,500 ba ikwadisitse. We are targeting 3,684, and as of yesterday, we had already registered over 2,500 first-time entering students, which is a very good number considering the fact that registration for first-time entering students is scheduled to take place until the 30th of this month. Kikatlagonyoni wa dikgang tsa SABC, Toyando. Ratela pele leo le jwalo ha re lekolo re na mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala hore nya bohlano. Mebaraka e kwetse ranta e sebeditse hantle kgahlano le dolara ya Amerika le ditjhelete tsa dinaha tse ding tse kgolo. Diabo le tsona di sebeditse hantle ka morapuo ya mopresidente wa Amerika Donald Trump sebokeng sa moruo wa lefatshe maobane bosiu. Thekong tsa thepa o le tala ya Brent e bontshitse botsitso ka ha ene e weba ka $78 barrel ka makgetlo-kgetlo. Mo yo ka ikopanya le rona ho social media ka hare ya fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang _ X ke @ditaba_dikgang mme o ka buela wa phisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp. Mo o ka buela wa subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang. Khaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana ho sane ka hora ya botshelela thapama ke yona taba.